sana tada Kenya jirana kai kilikuwa shura jogi te murweno kado shira matata simple kada do shira matata te murweni tiye randa ile moka na mata longishu pali kinaga na sidangara kene shira naga na gren chana lo tu kunyene ka kaka yola jam kador kesha mosori na psha na rimir la rile na boy mir mir la shur mosori na psha na ngani mir mir mosori ka ko dai kyo shira matata na murweni tiye ka ken ko la kesha Nende marudio na kiyo mpato ina Facebook live nende matasa na kemba na rauni tena waituye na page a comment, like and share ne mera jera na ke beye itu sida numba na ke no yuno ne ja comment, like and share tempo itu na ke Facebook live Gereja dana yang patita ya ge baba ya ge baba lai. Asante sana na Pastor Edward Leki Semona Rejona ke nyaita shona no pi grata yemele relation Arisha da ki janor kesha Ngorongor kesha ndugu yangu tena Mungu pamoja na Bwana nikira tumeyote kuna sana ndegenya kada tuna bukuta murwe na kara motara ya sira randaye tolo shalor masa sante sana ya babalai ya babalai Promosori na pshanare imiri la rila na boy imiri miera ya babalai balai ya babalai shago ke pokela si Lejeto na ke ye papala yale kana na ke ora tikita mongo no lusuri da sare nda degenya temuru pa na bana ne girati ga grado musimu inji sida ye femalo hello ndawai e bole ngaile ehe
Ehe. Yeah. Tafuta network ndugu yangu, nipigie simu. Sida FM, hello. Hello. Abi. Ehe. Yeah. Eh. Eh. Sida FM, hello. Hello. Jamaa kisiwani kalo kasi duosha sapo gosi. Ehe. Ehe, na nyi unu hili nako. Ehe. Na sida ikatokole na murua. Ashe ole sida FM, hello. Halo. Mzito. Mambo shwari, hali yako? Yes. Ehe. Ehe. Assurance there for madam. Hello. Oui. Hello. Hey. Hello. Sida FM, hello. Oui. Ye boling. Eh. Ni awalalo. Kamo shole mbulo. Kalau kasi legali ya sasa apart from maramata rogishu. Yo ne ko jidor paye. Ashole. Sida FM. Hello. Hello. Yes. Ye boling. Oh. Boleh, sudah FM, halo. Halo. Woi. Boleh. Napo. Ela shole. Na dia kaki meti osupu ko le dole shumata. Ashole sida FM, halo. Hello. Hello. Sida FM, halo. Oui. B. Ashole. Thank you. Kagata yola jam kono ngor kesha la sama be grado do na kono nyenji. Pole tu. Ora mono yo joyro le kuruma ora de mistreto le lo gejaji. Narokta wo le show ora. Inachanganya. Enjo getting you loud and clear nejo singale mapana jero log nagra masai pogna from all parts of our country nejo nage Kenya najo nage ile maro peki puku nage ana manake baba kolonga mamus. Wewe uko kwa Simio. Anasema yeye ni baba na mama. Mtoto amesalika akasalika.
Itu kalau mana lagi kono joka juga pe tumpata laisa. Haya ndakusho. Pastor Edward Lekesemo, naja we are watching you, naja watching you live, naja my wife amefurahi sana mpaka amesema pia Yesu pende yaka akujie nguo yake. Awaye nguo. Baba like Akeje dano le mpati tam ara longana goti America jiro gira watch life dana kimojino sante sana my Dora. Lakini anachomea joro nyakara na nwala ni miyola taranya. Na uko life na ujue kuipa. Taruno hiyo kideja. Na araria. Au bigiyolo. Na ile joto iko huku manse. Mina sweat pole pole tu. Kito duwaye. Sangaro lol tuwa ne jodoli show. Mvua inanyesha kwa mpigo, ndio tunamshukuru Mungu. Najatiria hiyo wimbo imbe katokana. Jodoli show na kalo kasifia siasa. Kito duwaye. Rejo nungana jomeri sikanye rege jioni lakini kesha asubuhi. Hii maneno tunafanya yote kwani Al noti dal masapio ne jo watching live ne jantugula na do sordo ne jo great na jo ya sholenge. Thank you Mary Sikanye tejo na ge studio hakuna baridi. Edward Alex Samon watching live from Ndonyo kopende jabas ne jata. Joel JS ole nkuru mone jo na ge watching live usigale papa na ro grama sai po ken na jo na ge metubu kwa na maana ke baba kolonge furaha de. May you keep up the good work, Sugana. Surely, me, Pastor. Like, comment, and share our Facebook fan page. Bana to kwenye TK24.
Sangaro lotu rejo na yake ninyo resi na asije ukulima wa miwa tenembo na yake ufugaji wa mifugo. Asante. Kilikuwa neme dengi jabe studio rangara ke dole ne anjati ya gara. Giro wena na ngaragie ni ngwarza mure ne ngwarza na jana na ya jati. Gaji mengi jabe diola rajo banje. Ngolong Friday orkesha ndugu yangu aida dodo grina iguru na gereja vitamu toka kigereja granga masimu yenye Sida FM. Hello. Hello. Ye babi. Ehe. 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 Kalau na jigire jaji. Ijire jaji. Namanga Kajiado. Pole ni kesha kelo tuanga yasha. Kesha pole sana. Sinilisikia kuna mfua keti anja na ndala mali. Ndio ragana bwana tunaitwa Motangishu. Ashole ngatabuai. Ashole. Thank you. Ashole. Thank you. Ngadolo namani na gojo David Kunono nejo nage kamata break hapo bwana. Sasa nasiole ngatabuai. Imano lenga. Joite gere bwana. Nini? What is up bwana? Can you talk Ongea bwana Sida FM. Hello. Sure. So, thank you. Unaona ulisa dawa ya baridi ni nini? Bibi mbili. Simple. Chukua bibi mbili, take 2 inakuwa pairs na bila shaka utapata dawa ya baridi.
Enkayorikiyo, 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 enkayorikiyo. Ekejitano lempari tegira enkayorikiyo. Sidai FM, halo. Hello. Ndawo. Eba. Ehe. Ehe. Ashe oleng. Keseba. Ashe oleng. Ashe oleng. Ndoki amirr irpaek bwana ing'atie nkera. Nejo moto tena zaidi, nejo imeshika taa ala, nejo mwimbaji tapala duo enkala toosho duo murt aitobiraki. Keji naake ninye nejo maibong'ayu, keji naake ninye Irene Pano. Sawa, hii watu msimuniache, mbona mnaniamkia bwana? Si nimejaribu. Enkayorikiyo kumaisula. Sawa sawa. Wewe, Timuru ananiambia nitoe shati afunge macho. Siwezi. Keje Peter Nasibu. Tananya ya kaya indebologe berdananu. Sidai FM, halo. Halo, hey. Eba. Ehe. 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 Ashe oleng. Sidai FM, halo. Oye. Eba bi. Ehe. Ehe. Ehe, ashe oleng. Sidai FM, halo. Oye. Hello. Sidai FM, halo. Oye. Eba. Ehe. Olmaragwe. Na gese sidai. No melhor vai que yako. Ashe oleng. Ulumuna noja kwa Wilson Metekai dapa inejo shikilia hapo, nejo break hapo mesha, nejo usiachilie hapo, shikilia mambo ikiwe hapo. Nalo ulumuna nyako nejo niweji good morning. Mesh nejo kero wajata enkaji ati nanua tu nejo orkesha Kirorei Joy. Thank you so much. Nejo ulumuna niweji Friday yenyewe. Imagine na ruka kwa stage Lafa Boy tinye stage olu jana stage ongari no ngone jole weji rejo hapo sasa, weka volume kabisa. Honorable Ole Kiptunen Musa Ashole etejo nake oltung'ani tenewueji aitoki atodo oltung'ani etejo nake ninye pongezi sana, nejo kesha imeshika moto, nejo mimi ndio nakusanya sadaka orkeju nake osankale ololtua kake yende janagira nake aitujura ajo itayiolo nake ntai turanda wole sankale ajo keeta nkishu narare nkashe nanyokie napono nake olosekelai nake ore enkaina kerasha enyokie na enusu
naiminate wiki natulusoyie Jumatatu tolduka le Narok egira naa kaikilikuanu oltung'ani ojo Turanda Ole Silanke. Turanda Ole Silanke ogira aikilikuanu naake ajo keeta nkishu naake naarare naimina enkashe nanyokie naponu naake olosekelai nejo naake tenewueji ore enkae ashe naa kerasha enyokie nejo naake nusu naiminate wiki natulusoyie Jumatatu tele duka lenkare Narok. Tenitodua tooshoki ormosori naapishana nabo uni ormosori naudo ormosori ong'wan ile 0711 30 90 46. Tenelo metodua nena kishu toliki naake olopeny ilo payian ojo Turanda Ole Silanke naake ikununo nejia tekuna saan entedekenya. Enkolong nikijo yiok ene juma ngapi? Enkolong nikijo ene furaha day. Enaranyaki Enkai ai neboloki pee irkanano alafu naajoki oltung'ani kara alani ai si mimi artam onaapishana tesaa entadekenya enkolong orkeshe katukul ena kigira naake aitobirari pole pole. Enaranyaki Enkai ai neboloki pee irkanano neboloki pee irkanano enaranyaki Enkai ai neboloki pee irkanano neboloki pee irkanano neboloki pee irkanano.
Sitarudi kuwa vile, sitarudi kuwa vile. Helena Kenya hapa, unasikiliza Sidai FM. Na serial anola ngoyo namanya engurwe bidi na ningiro Sidai FM. Ate kulongana wa ngoma ningo Sidai FM mangwe wanganga ju. Emily na serial enolele kanyo Sidai FM mole ate kumase bogin lebidi ama ningo amukira ngeni chonale. Ano Magdalene narono le tira ani ningiro Sidai FM awanganga ju ate kulongana bogin lebidi ma ningo Sidai FM mamu awanganga ju. Edisi ba olosora. Nole diai nole ringi tembidi na ningiro Sidai FM ningo awanganga ju. Sylvia narono le darab na ningo Sidai FM Jamhuru MBT. Kaji Helen nole karienge na ningo Sidai FM Jamhuru MBT na tenge bogin ma ningo Sidai FM. Kaji afali narono le karienge na ningo Sidai FM Jamhuru MBT na tenge kumase bogin ma ningo Sidai FM. Kaji Agnes narono le rone Jamhuru MBT na ningo Sidai FM na tenge kumase bogin ma ningo Sidai FM. Kaji Jacqueline Dorop Jamhuru MBT na tenge kumase bogin ma ningo Sidai FM. Janet emale dira ai ningo Sidai FM na tenge kulongana bogin lebidi ma ningo Sidai FM. Mama
Amidige Buino, Cairo Yelesese, Amidige Naye, Cairo Yelesese, Wapola Yoroni, and I'm my Yogi Wai, Ilero Lilwini. Cairo Yelesese, I like you, Yelesese, Cairo Yelesese, Yelishi, Yelishi, Cairo Yelesese, I like you, Yelesese, Cairo Yelesese, Yelishi, Yelishi. Kaji Vivian Onana Masoi, Amanya Powoni, and Niro Sida FM, Nipinabo, Oni, Ombo Indioma, and the other Amaningo Sida FM. Kaji Naboru, Mariano Lempe, Temu Powoni, Adia Wajina Joiti, Agra in Sida FM, Ipinabo, Uni, Ombo Indioma, Awan Yedu. Adia Lewakin, Maningo Sida FM. Tembolo so kerengele naro kiaki ye na buito loko ya tiato ngishu County ni po kinema kayo na ni papa ipo kinele mega joki wale na maba yeso kinjoa ya mpaka larino te yeso ninga na wale ndumo ni chiaba wale na mama agulu wale na maba yo mesepa wale na etarisho ni longo yo wale lo sho ni na atua na lo na diablo na tio diablo na ngera diablo na ngera diablo na mudara wa bibi diablo na ngiro le diablo lo sho ani ni la shuri kana pura de trabai ngora ni ya wendo ni nabo leo ni ya ni lengo leo ni no pake wamekaba hiki serikali kitokolo show. Tuko na target katika Samburu County ya watu wapi ambao sajiliwa ambao watakuwa ni 22,000. Kilimo Tankariano Tesibata o Tempijan Sabugoling Sky FM. Soboleng hola nini monile Sida FM itashona na nagara sa unianga Kenya yang kolonge Juma. Wandari ini tikita mo bola pale dogo ya lari longa lusunyari u tikita mahare na kunangoro kiolo monte Sida FM ya kajistanili ole santeto. Solomon likinje kiroshi itakuna sa yanka Kenya nilimulomo ninjere. Inatosugule Masai Mara University Vice Chancellor Ngeju yulutia na Professor Sari Michacha Laninyo loti asholo za erishara o lena oilo Professor Lena Rishara yulutia na Kich Magaka.
Ejokole kaya mona je itayo koti nikito kol kireti le Kajiado ashu itayo koti nikito kol kerenge le Kajiado. Erubata natumeni ningergesin kutiti tina kaunti ya Kajiado. Ikilikuaneta erikore kanisa temurua ebunge kopikope Narok peemitoki aitinye Kajiado imbaa naipirta siasa. Barabara gole murua elailate Narok olontoluo marawo tenkitesheni sidai FM tenkaraki nailang'ilang'ita inyamalaritin natii murua napaasha naagira irparakuo aimaa. Ejokole kaomon ore tenkaraki nalo asapuku enaidurra toonkopisini esirkali ebaiki olapa liare negira erikore orais Uhuru Kenyatta apik irreteni peemedoli naa mbaa naapuo aashuku eramatare olosho siadi tenelo naa lelo otii nena opisini aing'ua naa siaitin peetumokini aibung'a enkukuo kitok ele osho. Ejokole kaomon loing'ua olosho le boo eshomo iltung'anak kumok tolosho le Ghana tenkaraki nashomo naa adanya erori nabo nanapita duo irbom ashu nanapita mbaa ashu masaa naitobirishoreki tilo osho le Ghana. Tekulo omon olainining'oni le Sidai FM mairiamari nabo aitayiolo tenkadori o tenguton ekaaji Stanley Ole Santeto. Tolomon likincho enkiroshi tekuna saai enkakenya nelimu ilomoni nchere enoto sukuul e Masai Mara University Vice Chancellor ng'ejuk yioloti enaa Professor Joseph Sarima Chachala ninye oloito aya erishata e Professor Kich Magaka otang'asa oshi aibung' terishata dorrop ilo orika anaa Acting Vice Chancellor lina University. Ore Professor Sarima Chacha naa oloti le Vice Chancellor te University oshi e Maseno neewuo naa ina sukuul e Masai Mara University aasisho terishata ake siininye anaa acting capacity. Ore irorie ilasirak loolomon esiana ake elelo otii erikore ina University ejo naa etang'amutua ninche ilo Vice Chancellor naa kepuo aaretokino eramatare ina sukuul. Etoponaitie sii ejo etaasa enanarikino University Council narikito Kennedy Ole Kerei anaa chairman. Ore naa tina rishata neshomo Ole Kerei aibalunye naa nejo nabo onkoitoi ake ina naretieki eishoi entaisere ilo osho le Kenya nisulaki naa toombaa naipirta enkisuma. Eshomoki naa ang'amu ilo Vice Chancellor ng'ejuk naa olo ajing' ina sukuul e Masai Mara University anaa acting siininye Vice Chancellor lina sukuul terishata naa natii dukuya. Kulo omon eibalunye erikore ina sukuul e Masai Mara University natii atua olduka le Narok. My name is Stephen Muse, the branch secretary, Kenya University Staff Union, Masai Mara University branch. We want to welcome the new coming VC, Professor Chacha, and we want to say that as unions, we will give him the necessary support, and we promise to work with him very well on consultation and also giving each other guidance on how to manage the personnel affairs of his institution. Solidarity forever. Solidarity forever. Boniface Salango, the chapter secretary of the University Academic Staff Union, that is UASU. We are very happy with the University Council resolution to appoint a new acting Vice Chancellor, that is Professor Sarima Chacha. We are very happy that now we'll be engaging with the new management, and we look forward to working well with him. Now, our major focus as unions is industrial harmony. Ore naa lelo naa laitachino tenebo sii loopeny ina University ya Masai Mara egira naa ang'amu ilo Vice Chancellor ng'ejuk yioloti enaa Joseph Sarima olo aya erishata siininye nelo aasisha the acting capacity anaa Vice Chancellor lina sukuul e Masai Mara. Sidai FM ena. Ore tene kiworore lelo oing'ua atua olduka le Narok nisulaki te University ya Masai Mara nikipuo maare kaunti orkejuodo nelimu ilomoni nchere itayioko kotini kitok orkerenket le Kajiado erubata natumaini irkesin kutitik. Ore ibalunye lelo omon chief magistrate ina kotini yioloti enaa Lisa Keshea ibalie nchere kelo naa ina kotini ainining irkesin kutitik nitelelek enkisiayiare kotini tina kotini orkejuodo. Ibalie naake nchere kinining irkesin terishata dorrop tiabori nkolong'i 60. Nibalie naake nchere kepuo aibelekeny ilomon peetumoki anoto esipata enye lelo naa lemening'u nkirorot kotini nisulaki naa tina nashomo ninche aitayu ina kotini naa nalo aining irkutitik kesin tina kaunti orkejuodo. Kulo omon eibalunye egira airorie naa ashu egira aibalunye naa ina naitaituo peetumoki ina kotini ainining'o irkesin kutitik tiatua ina kaunti orkejuodo. It is a code that has no technicalities, a
court that gives access to each and every wananchi, and at the same time, it allows them to come to court without any fear because the adjudicators are warm and do not follow necessarily technicalities, but they follow the law in a way that the members of the public are able to understand. The court starts operating on Monday next week. There's a form that has the small claims court has come with for filing of cases. There is a customer care desk. So even that wananchi who does not know how to write or to read simply needs to come to the customer care desk and inform them that they want to file a case but they do not know how to do it. And the customer care officers are going to help them now fill that form as they narrate what their claim is. Sidai FM na Wore ni ki woro ile lo imwe na kaunti ke jodo ni kishugunye kaunti na ro neli mulo moni njere ikiligwaneta iri kora kanisa de muri bunge ko be governor be mitu ke iri nyaka jare mba na ebe ta siasa amogelele na mitu kini hata yini njengiru ko de kulia ke ba era ma da jeto ya yunani jeni to dolor ke kai mitu osia itinenye ure sujentu mona do sho le lo ari go le kanisa de ngama ba yano bo yulo tiano le kuno ashwa kuno no ole setu nejo nenche to duaiti ola ke ni Samuel ole koini mera ninya ke wolo ako kiti na kesha rishata o Masai ne shomedo na ninje ai bali olomoni ejo na itigilunore ashwe homedo team yolo tiano le Richard ole kiswa gilunore inabaya katokolla jori la kesha ni sili lori kale MCA o de melelo ejo ni nyama ke wonna de menyora katokol ninje kulieba na shomo ke na ibalunye ni sola kana le la rigola kanisa kagira nani je balunye njoto ne jomela nyoraka tokolla muninye no la tienke shana ni nyona rebe tu mukina ezashwa no la geshadi ti lori kali na wode melelo o mone ibalunye le kiswa gira iro yengire cheni olo mone Sidai FM kanaji to arole kiswa za kaji to chere ore molesia ina rasa kita kange kuno no le setu ne me fair itu esoje ajo na mama ibati dai go na marikino ne keronye ke romani na me style do ni ye ajo na mama ne ako kanisa na la riko isi ajo na ne siasa Sidai FM na Olili kwena ilo otopona iti ol team lo le kiswa jo ethala ne ikore kanisa tinda na ke yuna ke na ke ngorune ngoizo na geligi le lo le wapukirare amoyere zozo na yeuni ti lo sho ni sola ka bana goli na lubo lo sho jo na ke na re ne mito ke kanisa la muzongolo ni kumoke bona ka ngamar le la ke sha ko ngoro rika no basha ka ke na re na sininja na ke risha ni ninga jo to bo ke bezu mina no to la ri ko le te pa lo sho amone njene agrahe ngoro tiatu lo sho kaji da ton karan le mashon narolo le kiwa ikito nyumo le bari molle na shuru to pasta ide molle ajiwa ino ele jo to le hoini pogo flabera le mele roto was kishura la mera yo was kishura narolo le kiwa kage na shodo na yo go shukura amon inaro na sayo ke prana migera ore na sayo na yo ke ruwa sikishuna ni yo go shukura kai ore apate yo be we molle kiswa anya siasa aitero apate ajo ngari na de la de kiba ya wole boy ngai siasa wana to so yore kile nya no anya siasa emera molle na go go no pasta yajo yo wa du morunga ni rola bani nya siasa awo na du ngato siasa Sidai FM na Worde ne ki woro ele le zona ke kitia zo kaunti na ro ne jogo le ka moni chere ele balbara golle muru hela ila tena ro lo ndo lo mara wo de ngire sheni Sidai FM ngara kana gira ilang nyamala di na muru ga zo ngolo ni kumo na zo so ite lo mana ko lo ibale el bayani lo kijiji ina ole besi jo shomo to na ni jashu no de to e mol bungeli na muru ga ngi so bira dor bari barani le prefe roda usitimane omon sini njebe yebe ke osoito ele lo bari ne nyagasi age ne nje transformer ne jone ambaye nana gero shimincha ibalunye tonkulu ni kumoke ngwaru ne rezo to jelengire sheni Sidai FM rezo to na etumito na nje kile ko ogra ita ba kila liko lenye no na nje rezo to orera ashwa ore na ke gra ibalunye le lo moni balunya jo egere ne ngire sheni to onkari timpoken chankara ke na rezo to na no to nje Sidai FM na Wore dankarake na la sabugo ya na idora dongo bisini ya serikali ya baige wala baliare na bige teri kwa na Uhuru Kenyatta
Reteni naadoli ajo ashu enadoli enaikoni peemitasha netumie enyamali nkirishat naapasha esirkali. Kitodolu naa ajo kepuo administration orais Uhuru Kenyatta aing'oru enaikoni peenuki ilusieta nalelek naa epuoi aing'oru ashu epuoi aing'uaa isiu naa teneeku etigilaki bunge kitok ele osho neikeni naa kulie opisini kumok esirkali peishoru erishata naretenareki olosho tenkaraki enkukuo kitok olapa leisiet. Ore sii lelo aisiayiak pookin lesirkali oota iyieunot enking'orunoto olorikan oopaasha peegeluni naa te kura naa kepuo ninche aijiusulu toonkopisini enye nibalunye naa ajo melo naa ina pii ayau enyamali tiatua nena opisini esirkali amu kegira aing'oru naa sirkali nkoitoi naapuoi naa aapikie mbarakinot peetumi aanoto ina ramatare. Ore tenkaraki orkesi lorkerenket ashu tenikiorore lelo nejo kure kaomon nchere ore tenkaraki orkesi lorkereti le BBI onyaaka apaelong ake aipang'u meinining'i naa te kotini eshumata aisul te Kenya, etejo enjaji kitok ele osho yioloti enaa Martha Karamu Koome kelo ashu kepuo naa ninche aany ilo kesi netum naa imbaa naipirta ilo kesi neitayuni sii ewalata tenkoitoi ake orkilikuai dorrop nemelo naa aya erishata sapuk tiatua naake nena baa naipirta ilo kesi nisulaki naa orkereti le BBI tiatua olosho le Kenya. Ibalunye naa enjaji kitok Martha Karamu Koome kulo omon inakata peetumi ng'ole enkolong e musho ashu enkolong nabayie enkinining'oto ilo kesi lorkereti le BBI otipika orais lele osho Uhuru Kenyatta tenebo olarikoni lorkioma le ODM Raila Odinga tenebo sii enkopisi naitasheki naa engelare orpolosien IEBC netejo naa kegira ninche aapuo aasujaa peetum aitayu ewalata toonkolong'i dorropu enkipirta ilo kereti le BBI. Sidai FM ena. Ore toolomon ake otii atua olosho le Kenya ilomon oipirta ilomon lenkiguran nelimu ilomon aajo etalaki olakwetani Morua aisul tele osho le Kenya yioloti enaa John Velesian eeta ilarin 93. Etalaki naa ilo akwetani egira ang'amu embaare te sipitali nabo tiatua olduka le Nairobi. Nelimu naa ilomon ajo ninye naa olakwetani ashu ninye olaiguranani loolarin kumok aisul tiatua olosho oshomoki naa alau. Edamuni naa ilo akwetani yioloti enaa John Velesian etaa olakwetani toorishat naatulusoitie tiatua ele osho le Kenya. Sidai FM ena. Ore tenikipuo teidialo orpolosie nelimu ilomon ajo egirai aiteki ajo elelek etalaki iltung'anak kumok oleng tolosho le Ghana esuju naa ewueji oshi neitainyeki naa ntokitin naasishoreki aa masaa yiolot enaa mining town tilo osho lolosho le Ghana. Egira naa lopisaani lorpolisi asujaa naa ina baye esuju naa ejo ore naa enahomo ayau ina baye erori nabo nanapita duo nena masaa oshi naitaini tiatua enkop nashomoita aawosho tenebo oltukutuk obo te taon ashu torkerenket yioloti enaa Ole Bogoso tilo osho le Ghana. Elimu naa irkiliku ajo egirai naa asujaa lopisaani lorpolisi tenebo sii serkali kitok ilo osho le Ghana peetumi naa anoto ashu peetumi aatayiolo naa iltung'anak oiminie enkishui enye egirai sii aas kulie baa naa naapuoi aing'oru peetumi naa atasaru lelo oosarunoyu tenkaraki naa ilo buket suuji otupukuo tina anasa e Bogoso tilo osho le Ghana toloontoluo lilo osho. Sidai FM ena. Olainining'oni le Sidai FM ore telelo omon oing'ua ilo osho le Ghana ninye nanu laidipie enkoroki oolomon saa uni enkakenya tenebo Sidai FM tenitashe saa ong'wan enkakenya ashukunye enewueji aitoki ake ayaki kulie omon kake toondorropu ekaaji Stanley Ole Santeto. Tenkariano sapuk. Tesipata. Tempijan sapuk oleng. Nkoroki oolomon te Sidai FM. Ore toonkarn naa nijiliki kukutia napukunye ena murua sai amaining'o Sidai FM amu etaa oltung'ani ng'ejuk tolosho le maa. Samuel narolo lekokaro tulet nanining'ito Sidai FM tipika yiok enaishaa pii. Eleita karoni le siai tena murua orkunono ainining'ito Sidai FM ewang'ani. Mandela Makala ainining'ito Sidai FM tena murua olowang'. Manena Kapita ainining'ito Sidai FM tena murua olowang'. Leboi Tangile ainining'ito Sidai FM. Dominic Mbayo ainining'ito Sidai FM etii emurua orkunono. Kaji Jackson Miseranda lenkang' olekoka ainining'ito Sidai FM anyor ena redio Sidai FM tenkaraki eyaka yiok imbaa sidain atua murua.
Sokon etii ninche atua ewang'an ng'ejuk netumito yiok teip nabo ouni ompointi ile Sidai FM. Sidai FM, ewang'an ng'ejuk. Egira Mara Coffee Export Limited aitayiolo ele kilikuai lairemok pookin oyieu neun coffee tolchambai lenye peetum aatudupore nchere etaboloki factory e coffee te Lorgorian nitobiraki sii nasari e coffee te Mashangwa empeku nalus milioni 3 nataa tayari peishori ilairemok. Kuna mpukunot e coffee Batian Ruiru 11 ole nebo SL28 emirtai empeku e Ruiru 11 mchilingini narono a 50 bob ore Batian ole nebo SL28 nemirtai mchilingini naratan a 40 bob. Indim anoto empeku telon na indim si atalabi tumanoto ore lelo tumtelon nesha nalaka sajati yono ore esajati yono nilatene shunye olariobo ore siboki oishori telon nale na empeku nalus inkalusunyare kake ore lelo iremok oya empeku nadoto inkalusunyare nesha nalaki mbesai cash petum anoto empeku ketum ilairemok teyaka nabo e coffee dupoto a profit wangalusuni pile tolariobo tendi yeu empeku tata naindim atalate til number 5463151 imiet ongwan eleuni nabo imiet nabo tendi yesini yolonkomo tosho omostori nabishana ongwan isit naudo imiet isit uni nabishana isit 0748 958378 Sidai FM. Itayolon tai turanta ole silanke ajo kiara ngishunara na ina angashina nyuki na kono losekelai ore aina kerashe nyuki na enusu nimena pate wiki na lusoye Jumatatu toldo na roko teni rodua tosho gini nyeto musori napshana na bonabo uni ormosori na udo ormosori Onganile 0711 309 046 Sidai FM. Bagera ndama ya nauri sabu nkaraki mbakongo sera na jana ni meye ngwa kitasabu ekela ngila na asari de kolom narona na do yolo simboli tin obo know when to walk away, know when to run. Ndenge ni yebana ipla era mara osam muzonyi ombuguno na abasam Notoro, inkile ngore ondaki niki mura simba na ipla ukwa kilenka jamam. Yeye ndikana kuwala kwa ni lana rangiba yali kunga mkesera na darole mjani namo. Gina na msambo yangiba. Akwana ya banga ngore de diabo. Maria
Marinate ne bobo kiolonge Jumatatu omera bakin kolonge Juma Salomon omera shosari enkewarie kibwedare nano Patrick wala mantra tinebo nano Dominic Olikipelian Enkiange na Robi Sidai FM Sidai FM Ibnabo ni on point TV ewangangi. Angkolong orkestra dubeang goldai kan yono tikita moguni lusire sa uniata de kenyam temurwa bogna bana digara tumbe yoda kuna sana ka kenyam kolon ki jona ke yoga ne juma kapi kolon ki jona ke yoga ne fur raide kolong orkestra ka tokol Yarmangare yambara yarmangare
Ayambata yor mangati ne jona ke mai karonga asante sana bele ke jina kine baba le somi na ilenya. Thank you so much. Tende bona ko ngalo jini kwete ronata kata ngashore ngolungoni nako jomatsona koron kodansona Sanchez paro ma Isina jolungoni jole ni weje kayile somele kile kwa ile nyayo lo wajo kejeta.
Wakisal romana cuma rocar yeget romana romana Ramase bailo kola kaberita kaberita asesi ya baba ramara Eki kwero na asesi ya kaya to ne arena kan kate ya ne jan Marquesa Catucula Maguema Sesia ya papero na tena kan karal dai kan na ko rato mon ni ngono lu sodi desa unian tanda Kenya kalau ni kijana ke yo kan furaha de kirana kai to beramba na kita kuna sana tanda Kenya temurua po na para ni kirana me yo ta kuna sana ka Kenya kalau ni kijana ke yo kan furaha de yang kala Marquesa tu biang Baba lai la shumara ogi chage ni
Aira ye kijabe katogol pole pole. Alaja samba wetu wala toka na jogi sorde perela siku ma be amara sha. Ere jana shur ki turko ben. Kage to na ke shakali kita jogi. Ana pasha na jelo tumbure ya kena. Kya ra cha no ko gwe bana. And channel tumbure Yashumara joy shagenisho. Yashumara shagenisho. Yashumara shagenisho. Yashumara shagenisho. Baba Yashumara shagenisho. Angkaro ni kijana kiyo kene kajuma kabe. Na furaha detu yangu. Inakupeleka vipi pale nyumbani? Grana kiyo kaito pera yuko neja. Deixa. Jejina ke donini ore neweje. Adani altonini agrana ke nyajori ne joge shake ni shoda kani orata maburu suri sa. Uniendo de Kenya grana ke yoga Malaysia ne noro suri ni jona ke le jumma kapi. En kono ni jona ke yo ke le jumma ena furaha de orkesha. Yani orkesha. Imeingia kuingia ndugu yangu. Yes. Susan Moirana. Yo, mejorarayo, marayo, pura gerayo, pura gelayo ta. Ore dua raje, nemendoga, ore majana raje, medio loiboyo, ore dua raje, nemendoga.
ore yanaba ide medio loiboyo maiboroyu Sinoy FM. Sinoy FM. ayo mekurayo marayo mekurayo tekerayo murayo warenduwaraye niminugaga waremayanaye niminugayo Nejo wao kameshika kwa Nejo, usitoke hata endelea kwa bili yangu Nejo na utume till number Nejo weekend poa to my lovely mom Nejo daddy and Pauline Kipusi wayeti ngiresheni ke jairini pana ya shole niendelea mpaka saa ngapi? Niko na dakika less than 10 minutes nitoka hapa Nana shomiro moja soya Sinoy FM. Sinoy FM. my boroyu megurayo marayo Egura negerayo tekerayo kuragelayo ka Orendo araide nimenogaga Oremaya naraide medio loiboyo Orendo araide nimenogaga Oremaya naraide medio loiboyo Amun maiboroyu Sinoy FM. Sinoy FM. Megurayo maharayo Egurayo tekerayo Orendo araide nimenogaga
ore maya nada ine medio loimoyo, ore nduara ine nenogara, ore maya nada ine medio loimoyo, amo maigoro yu. Sinoy FM. Mayano yale nje jiro ni nyabaro mpaka saa 7 wewe negurara yu. Kuna watu wanataka kunipanish nikae hapa mpaka saa 7 lakini inawezekana kweli? Na ile Beres Joshua anataka nitoke, anasema umekusanya firago, si uende ndugu yangu. Unafaa nini hapo, toka Kasia. You call me that way, anyway sawa tu. Tomo na bangor bila sawa undi so manada degenya pole tu. Ajeme seleando kentayora sena. Kentayora sena. Yesu kentayora nalagwa. Kincoba warga lalanganya. Nyara kai meremai nalo. Azama playlist iko tu juu sana. Asante sana soba na ile Beres. February ni siku ngapi inabaki Only 9 days to go. Najoba ngapi grumo de reggae. Kerore joy manifukuza. Ndo pesa ndungane kijaba mugiro byo bwana. Yesu kentayora kana wakwa. Kincoba warga lalanganya nyara kai meremai nalo.
Haraneri mageyeza. Esiwa manina. Haye bienano ngonyegere. Ay marido salamalina. Kinchana nyakaruna sina. Isungagina nulasaro. Jogina nebe. Jogi mera jokumo. Jogi marura egumo. Tege luagina. Amuara olimo. Yes, yes. Yes. Kendayo rasena. Yes. Kendayo la nelakwa. Kinchobo warga lala kanyir naba kaimerimmer. Nando. Asante sana chama saa Saturday. Nejo leo ni moto sana ndugu yangu. Baba yao Dalmas. Nejo ndo kumsikia tumie time ya reggae bwana. Kendayo rasena. Yesu. Kendayo la nelakwa. Kinchobo warga lala kanyir naba kaimerimmer. Nando. Kendayo rasena. Yesu. Kendayo la nelakwa. Kinchobo warga lala kanyir naba kaimerimmer. Nando. Kabisa. Simple. Simple. Sunny no bless. Le Perez Joshua. Santa. Naona nyamalo naipotoko nyara saya. Ibelege nyari shato ngati tindanabo. Baba suye. Choma lo nyole ngija bende nibendere lai. Baba suye. Lenje gendege nyo silike nisiri lai. Baba suye. Robo robo ndange wanga dungi silako. Baba suye. Kanagili minyolo na rona shamalo. Baba suye. Burgeli de toni bagana shala. Baba suye. Anadu punya manga de ya projoleta. Baba suye. Kare royo sodala ya mumai de morning. Baba suye. Ya punya ginagenda kala masawara pal. Baba suye. Nila buni jalan bayona kosese. Suye. Ebega yesemile lolole mehirigeno. Baba suye. Papa njoyo lagera le miarla saburo. Baba suye. Shage nicho sene niyo singolo la koroai. Baba suye. Kunyi woga nalo nege nemo nyatine. Baba suye. Keni ngosilingi wena karada longani. Baba suye. Natamo yesubalisha pamono ringono. Kama mimi nimemuudhi mtu anisamehe, na kama nimekufurahisha ndio raha yangu. Kitu mara erishara na gerega raga madha yake. Idaronaga sana bonte kwa mataba yake silent kawari kwa matumonajo ganake. Enjoy your day, take care, be safe. Kajo kya shule. Ngitaro sato monane mpaka narishara agarana ngerogia jaba. Bye. Thank you for keeping Sida FM na juga na gano shara na mayana ati akata ripoke on muraki on it yolari yenko migra o mona kai biro ya grasha na juga bye for now. Thank you for tuning in. Asheko wale ambao umetufuata kwa njia ya Facebook live, unajua ume-like, ume-comment, ume-share. I say thank you so much. Tomorrow will be another on Monday. Sorry, I'll be here on Monday, same time, same hour, same place. Don't miss it. Wanna be hot, it wanna be nice, and this is purposely meant for you. But remember, today the evening, lazima tuwe na reggae raga, the Rastafarian and the empresses outside there. You wanna be landing in Jamaica with a free ticket, I assure you. Bye bye for now. See ya.
Bayana. Saya balas suye nipeleke njani chato ngari dindanamo balas suye choma lo nyori ngija pende nipindirire balas suye lebu njege ndege njogu silike nisirire balas suye lugu lugu ndage ndea wanga dubi silako balas suye kanagi lindi nyolole na rona jamani balas suye Iburgelide tetoni bagana shala bala suye Enendo punya mangane ya playareta bala suye Kare royo solo ya wama ya bala suye Yebu nyegi nagenda kala masa warapan bala suye Inila wani njala mayona rosese bala suye Ibega ke simile lolole mehirino baba suye Papa njuyo tangira le nyarla sabuju baba suye Shage nicho senda ninyo simbolo la kurugai baba suye Kunyi wame nalo nage nemo nyatine baba suye Keri wasilidi wena karada longadu baba suye Data moyo subadisha pamono ringono baba suye Tuju rogi yolo la yesebaro lino baba suye Nero mga demo me benyala garnay baba suye Ayo rogi ngisudero rene yanga yay baba suye Yolo rebe weyane kaseriane weyloyay baba suye Uruwale doya basudi ulwani manu baba suye Urajini jamana na karanya jogaraso baba suye Iyaga silito kono jaisha melo meyoku baba suye Belande deye tere ni pelege nyororino baba suye Asisi shakilo ino ninya na menjumorai baba suye Ala ala ijana Aumonu begi sule Ala rene kono jana Aumonu begi boye Kamolongi neme yolo Begi wale rende boye Tene lewe doro nyakol Karanye resila nengo Suyegi, suyegi, suyegi Yangaya Suyegi, suyegi, suyegi Yangaya Suyegi, suyegi, suyegi Yangaya Suyegi, suyegi, suyegi Yangaya Suboleng wala ni mo nila sida FM international na kata so mwana kakenya sida FM akaji stanini wala santeto Tolo mon ligin jengiro shi ta kona sa yanka kakenya nilimulo mon jere no to sugule Masai Mara University Vice Chancellor ngeju yolo na Professor Joseph Sarima Chachalani nyeo loida erishada ya Professor Kich Magaga Otangasano Shebong erishada dorobi lori ana acting Vice Chancellor Lena University ya Masai Mara ure Professor Sarim Chacha no lot yabana Vice Chancellor the University ya Maseno ni uona ina sugule ya Masai Mara ya siningi na rishada asishana acting ashua la rishada acting capacity egra iruria la sera lolo mona sianao lelo
otii naa erikore ina university ejo naa etang'amutua ilo vice chancellor naa kelo naa erishata anaa ololo ajing iramataritin ina sukuul e Masai Mara University natii atua olduka le Narok. Ejo kulikae omon eitayio kotini kitok orkerenket le Kajiado erubata natumainini irkesin kutitik. Ore ibalunye lelo omon chief magistrate ina kotini yioloti enaa Lisa Keshea neibalie nchere kelo ina kotini aining irkesin kutitik neitelelek enkisiayiare ekotini tina kaunti orkejuodo. Ibalie naake nchere kinining irkesin terishata dorrop oonkolong'i natii tiabori 60. Neibalie naake nchere kepuo aibelekeny ilomon pee etumoki anoto esipata enye lelo lemening'o nkirorot tiatua kotini. Ikilikuanitae erikore kanisa temurua ebunge Kopekope Narok pee mitoki aitinyikaki ate imbaa esiasa amu kelelek naa mitoki aatayie ninche enkirukoto toonkulie baa ake eramatare ejoitoi eyieu naa nitodolu orkikanyet toosiaitin enye. Ore esuju entumo natoosho lelo arikok le kanisa tenkang orpayian obo yioloti enaa Kunono Lesentu nejo nchere etudurraitie ninche olakeshani Samuel Ole Koini metaa ninye ake olo aaku ketii ina kesha terishata ormaasai. Olomoni naa ele otigilunore oltimi le Richard Ole Kisua laa olakeshani sininye lilo orika ejo naa ashu lilo orika le MCA ina ward emelelo nejo ninye makeon menyorraa katukul ina baye amu ninye naa oishaa peelo ajing erishata meshomi naa agelu anaa MCA ina ward emelelo. Ijo kulikae omon eterepa irparakuo lemurua elailate Narok loontoluo Mara ward enkitesheni Sidai FM tenkaraki nailang'ilang'ita inyamalaritin natii ina murua toonkolong'i kumok naatulusoitie. Ore naa egira airorie ilasirak loolomon neibalunye naa ajo eshomoito ninche aatum eretoto sapuk oleng ebaiki naa ilarikok lenye orkilikwai eimu enkitesheni Sidai FM lenkitobirata orbaribarani onyamalaritin kumok naagira ninche aimaa. Tenebo sii siasa ashu tenebo sii enkima ositima nemeeta ninche tina dupoto olosho. Etoomono naa peyie ashu eshomoito naake dukuya ejo naa etoomonutuo ninche mbaa kumok nisulaki nepikaki ninche irbaribarani lenye soita ashu ormarama tenebo sii kulie baa ake kumok anaa transformer nayakaki ninche enaa enkima ositima. Nejo naa enkitesheni Sidai FM nataretuo ninche meshomo naa aitabaiki ilarikok lenye nena baa naa ina peeshomoita aatum nena baa e maendeleo. Ijo kulikae omon ore tenkaraki enatasapuka enaidurra toonkopisini esirkali ebaiki olapa liare nepikita erikore orais Uhuru Kenyatta rreteni oodolieki enaikoni pee meitashe ake enaa enyamalu nkirrishat naapaasha esirkali. Kitodolu naa ajo kepuo administration e rais Uhuru Kenyatta aing'oru enaikoni peenuki ilusieta naalelek naa ing'uari esiai teneeku etigilaki bunge neikeni kulie opisini kumok esirkali peishoru erishata natetenare olosho tenkaraki enkukuo natii dukuya. Isulaki naa ashu ina kukuo natii dukuya olapa lesiet. Ore sii lelo aisiayiak pookin le sirkali oota yieunot enking'orunoto oolorikan oopaasha nepuo naa ninche aijisuru tiatua naa nkopisini neibalunye naa ina opis orais Uhuru Kenyatta ajo mepuoi naa adol naa wuejitin neepuo aisiu tenkaraki naa mbarakinot naapikita ninche tenebo sii nkirrishat naajo peepuo ninche aaya peetumi naake aanoto enkisiayiare oonkopisini esirkali tenelo naa neipang' lelo pookin toonkopisini enye nisulaki naa egili bunge olosho weepuo aipang' irkumok lenye epuo aing'oru naa lorikon oopaasha tiatua olosho. Ejo kulikae omon ore tenkaraki orkesi lorkerreti apa le BBI onyaaka apaelong aipang'u naa minining'i te kotini eshumata aisul te Kenya netejo enjaji kitok ele osho yioloti enaa Martha Karambu Koome keimari naa mbaa pookin naipirta ilo kesi nitayuni sii ewalata kake tenkoitoi ake orkilikwai dorrop. Ibalunye naa Martha Karambu Koome ajo kelo naa ninye ashu kepuo naa ninche aaya ina rishata ejo naa kepuo aaya naa torkilikwai dorrop kake mepuoi naa arreshu meshomi aatum anaa iljajii te kotini kitok. Edamuni naa ajo ng'ole enkolong nabayie nashomoki ainining nena baa naipirta orkerreti le BBI te kotini kitok ele osho aa Court of Appeal. Orkesi naa opo oitabayie orais Uhuru Kenyatta tenebo olarikoni lorkioma le ODM Raila Odinga wenkopisi e IEBC peetumoki naa ainining'o toonkirrishat ilo kerreti le BBI noopa otanyaki terishata natulusoyie. Ore toolomon lenkiguran nelimu ilomon ajo etabaikia duo taata ashu etabaikia te Mole enkesha e AFCON enkiting'oto oonguruupi aa group stages
nakata peepuo aiguran naa loshon oopaasha aiguran olosho le Sierra Leone tenebo olosho le Equatorial Guinea oinakata epuoito naa olosho le Ivory Coast aitishil olosho le Algeria enkiguran nakata peemishir ninche gooli 4-0. Ore ake tekulikae omon oipirta enkiguran tiatua olosho le Kenya nelimu lomon ajo etalaki olapetani Morua aisul tele osho le Kenya yioloti enaa John Venezian eeta ilarin 93. Edamuni naa ele akwetani liopa otaasa naa esidai toonkolong'i naatulusoitie ekwetiki olosho le Kenya tombaa sidan eshomo naa aimie ninye enkishui enye egira ang'amaa embaare te sipitali nabo natii atua kaunti e Nairobi. Ore tidialo orpolosie nikipuo olosho le Ghana nelimu lomon ajo eiminie iltung'anak ashu irikini ajo etii iltung'anak oiminie enkishui enye inakata peelo naa engarri nabo oshi nanapita naa masaa naitung'ua ewueji e mining town ashu inewueji naa oshi nitainyieki masaa naapuoi aasishore inakata peeji eshomoito naa awoshoo engarri nabo tilo osho nisulaki naa torkerenket yioloti enaa ole Bogoso toloontoluo lilo osho le Ghana. Elimu naa lomon ajo egira lopisaani lorpolisi aareu naa ina jurrore peetumi naa atayiolo iltung'anak oiminie enkishui enye tenebo sii tenaa ketii iltung'anak oosarunoyu ekwetieki sipitali peetumokini aatasaru tialo ilo buket oishakenoyioki tina anasa ashu tilo kerenket yioloti enaa Bogoso tilo osho le Ghana toloontoluo lilo osho. Olainining'oni le Sidai FM ajo nanu ashe oleng itegelu ainining nkoroki ondorropu oolomon tene te Sidai FM nikitashe saa 5 enkakenya ashukunye inewueji aitoki ake aitayiolo kulie dorropu oolomon enaa nagira abaiki emisa oolomon e Sidai FM ekaaji Stanley Ole Santeto. Nabo te Sidai FM. Sidai FM. Wasilalazia,